I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, dobrodošli na kanal Bosnian Geek. U današnjem videu ću vam pokazati po meni top 3 IPTV aplikacije na WebOS koje možete koristiti u saradnji sa vašim providerom. Znači ovo nije besplatna televizija, ovo su aplikacije preko kojih možete gledati vašu IPTV televiziju preko vaših providera. Idemo znači u aplikaciju, ukucat ćemo IPTV Store i izabrat ćemo po meni top 3. Na trećem mjestu je ova Smart One IPTV. Ja sam je bio koristio tek kad je izašla, bila je katastrofalna, bila je puna bugova. Jednostavno ledila je, kreširala je i čak sam bio istupio u kontakt sa njima, objasnio je kako stvari radi i vjerujte mi, baš mi jedan kolega kaže da ova aplikacija sad radi perfektno, malo sam je testirao i mogu vam reći da ekstra dobro radi. Žao mi je samo što ovaj izbacuje non stop. Idemo na drugo mjesto. Po meni na drugom mjestu je stara poznata IPTV Smarters Pro. Ne morate plaćati, lako se ubacuju linije, ako smijem reći tako. Napisao sam disclaimer, ovo je samo znači uputstvo za upotrebu aplikacije. Vi trebate kontaktirati vašeg providera da vam aktivira znači vašu televiziju. IPTV Smarters je jedna od najpoznatijih i ona je inače najviše downloada ima na WebOS-u. A po meni broj 1 aplikacija, pošto sam ja ipak malo stara škola što se tiče ovih stvari, je Ibo Player. Zašto to govorim? Jednostavno, ne znam, od kad je izašla ova aplikacija, jednostavno mi je legla. Ima prelijep interfejs, možete mijenjati boje vašeg interfejsa, možete raditi jednostavno šta god hoćete s njom. Ona se plaća za više, znači konekcija, za više linija, ali ako imate jednu liniju, ona će vam raditi bez problema. Da napomenem za Ibo Player i za ovu One IPTV, izaći će vam znači podaci njihove internet stranice i sa vašim usernameom, passkodom, onda ulazite preko toga i ubacujete, dajete vašim provideru te podatke koji će vam aktivirati televiziju. Znači to isto radite i na Ibo Playeru, dok na IPTV Smartersu morat ćete da ukucate ručno. Eto ljudi, nadam se da vam se svidio video. Ako vam se svidio video, ako želite još ovih serijala da vam objasnim kako, i do sljedećeg videa nemojte zaboraviti ostaviti like, pretplatite se na kanal i do sljedećeg puta vaš Bosnian Geek.